Hadin kato kene singi balami hakilat pathai kubor bat kabala sapriang ru haki social media halor ke jingkeno bagladon ke jing orpa jong ke building model degree college kabadon hapathar khma hanne ke singi nagaliang jong UMLA katha nyuba sostana sotun ulalej ban jurib hi dalade rengkat da ke jing don lang jong ki engineer katanat pule puti ban jurib bat ban pentikna halor ke jingkeno habalej menta ke singi hagate ke jakapan lalapan ban makane ke jingkeno kamdei ke basisha henry ke jingdon gedak orpat gedai haki benta ban penyaso ya kawai ke building bat kawai pan ya keba gedai haki benta malashu plastar ban longkum ke jing penwan dor ya ke jing penyaso ya kita ke building bat kene kamdon jing kita rum ya ke building kumbaladon ke jingkeno ong UMLA haba jingkran hakilat pathai kubor hadin ke jing le jurim kumban shupan pau hangne khandian bayi ketiga model degree college lasdang bantai na 26 ahrajar arpo lembaga Rastriya Uchatar Siksha Abhiyan project hak jinglut ke bakhat wei klur tam kabalong ru ke jingkerku ke bakrau tam miki khon samla ke dong kathan ha ke pule puthi bakila ban beteng ye ke jing pule ki bakham chalor ha gane ke sini la ya senran lang ru da kinong ilam shnong ki badang ketika than pathar khma bat shushu haba jingkren UMLA ulong ru dak ba pentikna bagane kamdei ke bagi pai ba akin bu jing e lane bu jing ma henry ke ditang ke jing keno ke bagi nong keno ki klempat wat ya ke jing shisha rak ini jap di pension gue benar ki kani kamdei ba tak koi ke tak koi henry long ba gisu plastar bisa henry long plastar no plastar kani kamlah aja banyak connect sama ada gedung-gedung itu. Di ya kini cuma min gila baik kontraktor mau undang lek no, mau yuk no sanction kan. Bi no tolek simtip undang lek no ni. Ya kini badan defect. Jadi kenyak rong kini kita gitu sampai cuma menjadi kasih. Haka Southrik jom lumpunai haka ba ngalai haki weni social media haka ba peladon ka jingkeno haka bedai bat ka jing orpat jo kanika college te kalapin long yang aku mu nong mikmat kumu MLA uba hak jingisha ngila de ban ai ka buram ke jisongu ek sarkar ka ba la nyo buram kerpang hak benta kanika dong western lipoi kabi kejongi ka bahap hak konsensi kejongi ban ai ban alot ya kanika college ka ba ompat judon haka district kejongi de ngesuban ai ke buram ke jing kepulai ke sarkar nadu honorable chief minister honorable minister of education kiba nika department kiba la trishtom ban pin urlong ya kanika college henry kalong ka ek ba sosi haka nika por ka bamenta haka bangi ling ba kilat patai kubur klem ka jing kinjo lene klem yo ya ke jing shai naki engineer naki architect na contractor ban keno ban kentho ya ke ba penkta ya haka emlang salang te na kaleng jonga kumu MLA den takadau mengi sakot kerpang haka ne gesngi ya engineer nak benta banyo ban wan ban sakhi haka ne gesngi tim baro contractor banyo ban batai shai balai ba kanika jingkeno lane balai ba kalong kumne kanika building hadin ba nilai lengba ki lat pathai kubur te ngadon ru ka ka banga kwa ban penpau saki nong song baro ki nong ilam baro ki badon ye ke jingkit khli ki badon ye ke jingba khli ngidon kam ba kum ki nong ilam ngidon kam ru bandon ye ke mensim bangin hap songu ban hap ai ke jingkhublai ke sarkar ya ke education department you contractor hal jingsha kene ke building ngano ipi kene ke building jingsha kampat dai ban yang kumne kampat dai ban dep kumne kene ke building nalo ke pandemic contractor lela ban tray step ya ke kam ban pendep ya ke kam but kidang sa mata ke bede usurok nang tai dang sa mata bede bat ka light nang sa mata bede ka but ngikirmen ba kene ke building kan serve ya ka purpose nagamata ki kena pule baro kiba day na kene ka than but kumju kiba day na kiwe ki than te ha kene ka por nakaliang jonga kum UMLA ngawani alam khnang ye engineer nagabanta ba inyo ban batai shai namar ba ngamkwa ba baro kinyele engineer klem na pule
ngam kwa baro bakin ye keno e ka sarkar kine keno e u chief minister kine keno e u honorable e u education minister kine keno e u MLA pidon kamru bandon ye ka jisung de hakne ka por namar bala jana tat ka election ngam kwa ba kinang mi shu ke ki ba ki kampen tho bria ye ka sarkar namar bangli hakne ka por ka pemerintah hakene ke ayam ke pemerintah mi kanu ke isyuru kin krok tibe ka sarkar kin krok tibe ka department kin krok tibe ye ekonomi khmat ti hane ke pon ngi don ibatarian iban batai phi kumno ba ke ba la pelong ye iru ban ye don lang hakene si bat kumno ru ba ila ban ba in batai phi kat kum ka plan ka ba nagaliang ka education department bat contractor kelale ban sna ye kene ka model degree college hageneka snong hadir pertama ki nong yalam ngidon kamru bandon ya kemensim bangin hap songu ban hap ai ke jingkhuble ke sarkar ya ke education department yu contractor hagingsha ke building nong ipi ke building jingsha kampat dei ban yang komune kampat dei ban dep komune ke building nalo ke pandemic contractor lela ban trei state ya ke kam ban pendep ya ke kam but kirang sa mata hakibede usurok nang tai rang sa mata habede bat ka light inang sa mata habede ka but ngikirmen ba kane ka building kan serve ya ka purpose nagamata ki kena pule baro kiba day na kane ka than but kumju kiba day na ki than te hakene ka por nakaliang jonga kum MLA ngawani alam khnang ye engineer nagabanta ba inyo ban batai sai namar ba ngamkwa ba baro kinele engineer klem da pule ngamkwa baro ba kinye keno e ka sarkar kine keno e u chief minister kine keno e u honorable e u education minister kine keno e u MLA pidon kamru bandon ye ka jisung de hakne ka por namar bala jana tat ka election ngam kwa ba kinang mi shu ke ki ba ki kampen tho bria ya ka sarkar namar bangli hakene ka por ka pemerintah hakene ka ayam ka pemerintah mi kanu ke isyuru kin krok tibe ka sarkar kin krok tibe ka department kin krok tibe ekonomi khmat ti hane ka por ngi don ibatarian iban batai phi kumno ba ka ba la pelong ye iru ban ye don lang hakene si bat kumro ba ila ban ba in batai phi kat kum ka plan ka ba nagaliang ka education department bat contractor kelale ban sna ya kenika model degree college ha kenika snong hadir pertama batai ngai phi dalam ba kani ka building ba ku efek mentan ta rai ba building dalam lai benta kani ka block A block B dan block C la ka jong ha kani ka kani ka ngade prang ka block A bat block B kenlap bagi dan ni expansion joint mengikat ki expansion joint but ha ka kani ka B bat ka C ru ka dan expansion joint ha kini lai ki bentai ni ni ai krai kani kalau ba ni dong kam ban de expansion joint ba ini ki building ki blak he lah ni kita raja badan kanu akui kamar kan kanum kata ya bar koi building ha jo ko pe kan kata bi tangi kani tuai ni goi bentar kata kanum kata lang ko darangi te apa dan uni ubim ta la ta do bar koi building kata la te la kejong pesalap ba to ini ki lain kerak dengan ni building haji sa dia tang ke plaster kam dei ki haji sa kan ni ka ding sa ko tau di ban le kalong ba di ban le de ka plate men dia na plate mo phila pan ia phi di plate badan ngin sa le da ka to ka plate kadang ba kanung pen pau ba i ko ba pat dei kanung pau na mala ka plaster ni tak tip na ka he ko ba la inci stek sa inci ka plaster kan pat be dia tang ban ayu ngim dei ban ai ka plaster ngin ai be da ka plate ban ko ba ni ko ba phila i ko pat di kani ngin sa le bat ya gitu kerak di bangi lagi itu berhak ngin sa repair so ngin hanover ya kani ngin tip over ini building ko doktor un repair ngin sa pendek ketu lama kani ka building sa sisian du ngin nyak rong jam so ban inaugurate ni building ngin sa nyak rong biasa sisi ngin thai tang kata hi ko filap kita ngin sa korek ngin sa khot lang ya no cempa ga corporation ka sno hang tengi aingo e ki rong ba sno ki sa sno
Bah kalau lu upar mungkin dokam meki kalau berkeluar kedua nyerap lang ini kini pun. Keselam kalau daerah bahaya ini mungkin tadi ini penting ya. Tinggi sungguh ya berkhoi. Apa ide bagi? Nah jadi sakut selai kurun buat dia. Tinggi pula apa sibil di krotoar. Walau kejentrek lah ada krotoar untuk dia belah nu mentar. Di ngimtip lalu nginyo. Haji saya kira tahu gini dari tak ada nih sistem ni untuk mengidap begini building so ngimput dia. Tinggal tangin saya kan sistem ni. Ki ngasai ke ye gue bade bat kalai kamdai mengi bande kadai amisial gila to amisial una ma je sni amisial gila pak se government mak ai sanction ya ka surok ro ngimdai mengi kadai kepiludi kalau dapat submit ke estimate kalau se government masaro mata government amdi la kli ke lewan penyo bat ya ku ngila idea beci bahkan penjang ke kini ke institute ini gap ini kolom ini kolom kadai expansion gap ndai ba ngim dan bisa ada besar di ngimnut mana larang iyo ni ngim iyo bisa pi kami ke jing mi ke problem kadang ba originally di PR ni building kalau kani ke building kalau complete ke boys hostel ke di bendai prakusa ke girls hostel di tang sofo di ngilap ba harian mengilap sana ke technical committee dan ke education department hari di consult lang yang berkhid ke jungi administrator ni omba ngidi benjo lang kumju kentet ngidi benjo ka di senang ngidi benjo kumju di kini hostel mentah buat apa lagi kentai bagi senang kiyok proposal mentah kentai kalau yok proposal no boleh dengan extend sakui kemana ya kentai di ketur kadang ke additional cost sejak dia ketur bagi nasda itu penting di lagi lah ketika kami sekitar ada cost kum kini kati kendor kum balong tu mensuat ngimdan kendor ini luar ka kum bangiyok sanction Delhi kali di abit tang ya kemadan baik plan level baik modal suwi gini di kini ni hak mati kendor yang besar keluar kini itu kita kalau ambil ekstra ingin pesang menyerap lagi menyerap ambil dia suka dan iyo itu buat yakin ni gidif kiki mengelak senar pak suara maka gidif ni ada tambah fit ke mesin lah no tak fit mesin air baik kalau long gidif itu buat hak kalau kau ada dokam mentau senem asam nak iyo besar lah macam ni kita